Kaduk kadwai ke jing angnut juga klub Inter Miami kela urlong shisha. Hakaba mentak la yukur ye ka trofi hak MLS Cup playoff. Deiru uling bagi art leki asis jong Messi kepala penjob soki ke Inter Miami ye ka Vancouver White Cup. Hakaba kane ka deiru ka trofi ke ba sabu pra jong ulil Messi. Hakaba o Messi ulil penyaso syaka klub Inter Miami. Kadai ka tim ke ba snutam hakani kalik na markadon hatraidu hakami jikain poin. Henry Klempoi berkat tang hadin kato ke nesnem hadu mentah keliyukur hadu South League trofi kintubru ya ke MLS Cup playoff. Kawai ke trofi kadai haka League Cup. Kawai ke trofi kadai ke MLS Supporter Shield. Kawai ke trofi kadai ke Eastern Conference Cup. Bat kawai ke trofi kadai negamit haka MLS Cup playoff. Kejingla jong Messi benerapi ke Inter Miami pandangnya petang kuri ke trofi kelah penlongru yau David Beckham ubare kum utra jong ke klub. Ban jauh umat da ke jingkemen haka bau la krenru ya kini kentin da ke bau laong. Bang aingu shisha ya oblay bang la yo pansoi ya orang ilkai bakin saitam haka bertai. Hak bau watla mensua hakipor kabau Messi udang ilkah Europe bat kum juru Thomas Muller. Bunba bahagi final hap deng ke tim jung Messi persia ke tim jung Thomas Muller. Bun hi bau Thomas Muller ula yolat ban penlim di Messi. Henry hakane kenti ke menta Messi ula yo ban pai kelah ban penlim ya ke tim badon Thomas Muller. Gumta Messi mentah tang haki final jongga klub nagi sa pulai semi madan layu oleh pulai gol bat katsan teligi assist hakabah next step layu art ligi assist haka final ke MLS Cup ke Inter Miami Persia ke Vancouver White Cup. Watla Messi umyo ban tap gol nreki assist kiba ula assist segi perlok jongu gideki assist kiba penjob ke tim hadu bau David Beckham ulaong bala pin pasyat ke bol ce Messi hang ta Messi un sisna ka gol na kamta jongpi bat ka ne ka de ka trofi ke basap pran na kamta jong Messi pat don ru ke bala predict lupa bah ka finalissima kan sede ka trofi ke basap khandai na kamta jong Messi bat satang ka ke trofi udang duna rada an yukur ka finalissima kata ban yukur ye ka trofi ke basanpau. Saupo pratli ke trofi le yakur ka karir ke jong mentah ka ba omdon player yole sek ban lakban penlim ya ke trofi jong Messi. Next video tongan se pulika ya kini ki saupo pratli ke trofi ki ba Messi le yakur ka karir ke jong na ka klub bat na ka kari kublai shibon.